Akasvani Imphal Kshetrimayum Chitrabhanu na pau pazari. Imphal West Zilagi kay Sampat Junction dagi malom fawgi lambigi nageta ain kaina sajiliba sing amadi yum kay sana pa polom sing pasimbana chingpa sing takthokpagi thabak ngasi chathakre asigumba eviction drive asi athuba matamda oripok lambigi paringda so chathagani hairi tha asigi marida Imphal West Zilagi Deputy Commissioner na order ama thokraba matungda drive adu Imphal West District Administration Security Personnel amasung District Revenue Officer singna punne chathakibani miyangi chathoksasin Ori balambigi nageta lanagi oiba poche pesinba amadi lam khopchinduna semjin sajimana lambi chaliba miyam da khudong chadaba kaya pibadigi district administration na lambi takthokna bagi wari basi lawrapani Manipur ki chingi zila singda angi oiba wayal chathaba matamda thengari ba khudong chadaba singi matanda ngasi Hill District Bar Association gi musinga Rajapal Ajay Kumar Valaga infada leba rasvavanda unaduna khanakre unaba adu damhir kambu aduna chingda Judicial infrastructure sing matik chana leitab amadi while chathaba matamda thenari ba khudong chadaba sing matangda Rajapal da paudamki Rajapal na mukhoi gi warol sing adu tar batungda athuba matamda tangai fadaba thabak sing paikalakani haina thajaba piki Arrest and Detention Hybus Noming Oiba Legal Awareness Program ama Bisnupur Jila gi oinam Leba Royal Academy of Law gi Seminar Hall dangasi pangtokre tharamasi Manipur High Court ki Chief Justice ke Soma Sekar Sarukyaki, Tharamasi Manipur State Legal Services Authority ki Makhada District and Session Court, Bisnupur Amasung Royal Academy of Law gi Dedicated Mediation Center na punishin bani. Bisnupur Jila gi oina nominini ki District Development Coordination and Monitoring Committee DISA gi mipam ngasi zilase gi DC Conference Hall da lushin kre. Mipam masi District Rural Development Agency Bisnupur nashin bani thoram atuda MP Dr. Angomcha Bimol Akoizum amadi DISA Committee gi Chairperson Sarukyaki. Imphal West Zilla Gililong Higher Secondary School the Exchange of Acts and Thought Haiba Thorum among ngasi pangtokre ngasi ki thorum atu da Dhananjuri University LMS Law College ki Alumni Association ki Chairman Ngampum Noya amadi school asigi Principal Dr. N. Santa Singh Sarukyaki Manipur de Santi Hanjanalabai Padam the Good Governance Party na sinduna Saturday Non-Violence Conversation pangtok tuna lakli thorum asi ki taruk suba mipong ngasi su kairau Bidhan Sabha Kendra gi arapti da pangtokre Masi mamang thagi tere tegi pangthok pahorukibani Kendra gi Ayush Mantri Pratap Rao Yadav hairi Ayurveda gi lahing asing asidi malingi mipum khudimangna pamnaba hengai lakli wafam masi Gurjara ki Jamnagar Labor Institute of Teaching and Research in Ayurveda ITRA da pangthok pa ahan ba convocation thoram da mantri na pangthokibani mang hai institute asina mamangai digi chanarakla ba Ayurveda lahing ase malingi miyam da hena khangan ba honaba da achobo thodang lauri Ngasi ki thorum adu da tongan ba course ki mahirusing da degree sing kusin da ki tungda Sri Yadav na institute asigi tongan ba bevak sing amadi hospital sing da chatuna yengsin ki Maharashtra da leba Chhatrapati Shivaji Maharaj ki ऐतिहासिक और अब फोर्ट रानी थोबो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट चलपदा केंद्र के मंत्री पीयूष गोयल ना राज्य दुगी मियाम द थकत प फोंगरोरकली मुंबई द पांगथोप थरम अमदा मांग हाई लिस्ट असिदा यूरोप असिना फोर्ट असि मालेंगी मियाम न मसक खंगले हाइबदु ताकले केंद्र के पर्सनल अमसंग ट्रेनिंग के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाई रोजगार मेलाना रेलवेज मंत्रालय द मियो लिसिंग निफु हेना थबक पीबा ngamle मान हाई थबक फंगलबा मियो सिंह द कर्म योगी पोर्टल की खुथांग द मखोई की हैसिंग सिंह हेंगनबगी दमकता ट्रेनिंग अमदी प्रोग्राम यावबगी खुदोंग चाबा फंगलगनी डॉक्टर जितेंद्र ने हाई होजि फाव द मियो लाख निपान हेंबना पोर्टल असिदा रजिस्टर तौरे मसिना सरकार के थबक थौरम सिंह हेना खुमा चौकसन बंगम हल्ले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सिलामपुर दंगसी अयु जनता कॉलोनी द मथोल मरी की बिल्डिंग अमन निकारपद मियो अनि शिरे मियो अहुमना कलहौरे फेयर डिपार्टमेंट के पाउना हाई असोप मियो सिंह अदु मनानप हॉस्पिटल सिंह द पुखतुना लेकेनरी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ना हाइरी लेंगोय अमदी उफुल वाइफुलना मालिंगी लेबाक चाम यांkai हेनबेगी मियो मिलियन चहुम कुंट्रा हेनबेगी हकसेल सेलतुम अमदी अकोबेगी फिबम द अकाइबा पीरी पाउसना मकातान हाई चेही कुदिंग उफुल वाइफुल टन बिलियन अनि पुथोई मशिंग मनुंग द चादा मरफुना नॉर्थ अमेरिका अमसुंग मिडल ईस्ट की मरवमी सिंहदेगी थोरई UN General Assembly लिसिंग अनि कुनमंगा देगी लिसिंग अनि कुंट्रा मरी फावबा मालेंगी ओइना लेंगोय अमदी उफुल वाइफुल देगी ngaktoknaba chehini haina lokthokre pauloi sere